Men ne demeksin? Şu ağalarımdın, jenelerden, apamdın, ayta otkandan alı tilekleri bar kavul olsun. Şu Kutay Mustaqalarımızın unutmalı bekimde sen. Olsun. Sardayım. Nasıl kolla şunday. Bismillahirrahmanirrahim. Şunday bere onu versin. Olsun. Жылдың басы екен, сол жылдағы Құдай mesela шындай жылдардағы далай күнді өткізіп, шындай ынтымақпен әлі. Осыған жаңадан бері маған кире өттіңдер, соны мен тек асалып қойайын деп отырмын. Неге әкел қойма? Жаңылар Менің киришім тұрлар ғой? Al kirişti men almaqmın da koyma. Uçotqa o'tirgizgandi. Girişim var. Kasım çok. Kırdaysın mı? Ürpür var mı? Alda aldaq ne ötmesin, çıkıp ketmesin bu. Tuğanlar akşamlar sığ öğretken dep çıkıp ketmesin kaçıp. Çıkışı bundan köptep koyuyorsun da çıkmay kalar. Tak, bugün tuğanlar sonuna oturabız. Жаңа эле 5 бармак жедик. Еттер үстү түгөт албай калып, аябай тойгон экенбиз, пакеттерге салдык. Болбосо жемекпиз. Ырдап бейлеп, нар жакта келиндер, инилер кызмат кылып атышат. Келбей калган туугандарга бердеги туугандар салам айтат. WhatsApp'tan Азамат байке сиздин салам дуайыңызды айттык. Бияктагылардын атынан да салам дуай айтабыз. Мына туугандар ырдайт. Музыканттар бар.